Ljudi i pozdrav ljudi i dobrodošli u novi YouTube video. Danas snimamo kako se vozimo, nismo na Splitu. Ljudi, ići ću do jedan drugar koji će se sa mnom snimati. On se zove Blaže. Ljudi, imali su akaunt Luda Banda, ali sad nema to. A ljudi, žao mi. Ići ću malo, ajde. Ići ću, evo, idem sad idem kod njega. Pa vidit ćemo dalje. Ljudi, hitam se malo bez raci vozom. Šta je to? Šta je? Ljudi, jeste vidjeli video od... Jeste vidjeli video od Aldinu kanalu? Ređo je navredio Eldina. Eldina je navredio... Ređo je navredio Eldina. I zove, ovako je rekao, šta je ještě? Ali ljudi, za malo je zaplačao. Ali što vate, za mni moj. Ljudi, idemo sad kod Blaže. Ljudi, kad ga zovem ti se javim, ajde, čao. Ljudi, njegova mama mi je rekla da nije kući. Sad, kje zavrtam cijelo Božje tijelo, kje zavrtam i da ga nađu, šta? A ljudi, naći ću. On ima električan trotinet, točuk, sve im pata. Milionerđija, šalim se. Ljudi, idemo sada, vidite kako ja vozim. Ljudi, Luda Banda, ja sam kao luda. Ujada! Ljudi, idemo nije ovo Kopriva. Rekao sam Kopriva. Ljudi, bez rati voz može. Pa stići ćemo, šta brzi. Ima vremena. Ljudi, umro sam se. Ne mogu više. Nema ga. Ljudi, sad ću se spuštiti. Vidite. Opa, jebim ti. Ova pava, kao... Žalio sam se. Ljudi, ne znam da li ga nađem ili ne, ali bitno je da ga nađemo. A ljudi, ne radi mi još ovog. A ljudi, život mi je skratio vat. Stani. Ljudi, imamo problem. Ljudi. Kako ću ga sad napraviti? Evo ljudi, gotovo. Napravio sam ga na sekundu. Stara baba. Ljudi, stara baba je sad mene. Vidite. Evo ga vidite, pišite komentare. Ići ćemo sad mi. Zdravo. Ljudi, rekao sam. Šta, nije fair sad da ne mu kažeš. Ali on ti mine nego očima. Biće. Jebem ti, išao sam u vodu. Ljudi, već ga terem. A stignut ćemo, šta? Ovo nije ništa za mene. Malo treba brže. Ljudi, ako zbere sad u današnjem videu, ako zbere, da kažemo, 100 lajka i ići ćemo da špioniramo mog drugara. Vidite, kuco, vidite ga, pametan je ovo. Ovo kuco je pametan. A kuco, marš! Da idite po mene, vidite.
Луткоин, брат, луткоин. Ljudi, šetamo se već. Ići ću. Nije ovo ništa. Ići ću. Šta? Ljudi. Rockfam! What the fuck? Rockfam majice, ljudi, sam vidio. Rockfam majice sam vidio. Rockfam majica ledena i vatrena. I ljudi, prvi put u mom životu sam video prvi put u životu Rockfam majicu. Ljudi, imam ja probano Rock leden čaj, ali sam ga pomio više i nisam snimio kako sam pio. Šta? Probamo danas, probamo kurac. Ljudi, ako nisu ovdje. Ljudi, evo ga. Ljudi, našao sam ga iz prve. Ljudi, evo ga. Najebem ti. Dobro, ide. Dobro, ajde, pijeme gazoza. Ovo je fake, gledajte, voda. Prodavat voda, Gej, ne mam ništa. Ljudi, Mi se pađo. Evo ljudi, za ovo sam vikao. Šta je? Ljudi, za ovo sam zborio. Išao sam... Ja sam tak. Ljudi, došao sam kur. Jebem. Dođi. Šalimo se, da. Ja sam novio Nembor. Može Nembor, da. Laži, ljudi, laži. Ljudi, evo ga. Barli. Ludo dete. Ne snimaš. Snimam. Da vidiš? Elo, gledi. Do taj видеото sad ću... Ti ke me evaš na mene kurvu. Sad ću. Ti vidiš. Majmun. Ja sam Niki. A to ne smije spremam za tako. A jebem ti. Šta snimaš, bati? Na kamera pa posle na YouTube. Ja sam Kiril. Kiril laže ljudi, Niki je. Iz prve je rekao. Aj ljudi, ja sam od koja ekipa će sam? Jo, brate, preko nozi si. Od koja ekipa će sam? Ti ne igraš. Od ti naša. Od si debel. Sad ću išći malo. I Martin. I mini Martin. A Blaž. That's good. Ljudi, ovo je sad kamerman da snima kako igramo ni fudbal. Ili će vidjeti kamerman? Aha. Ili ćeš vljezati u Blagoj gang da snimamo? Yes. Ti si kamerman, može? Ajde, ljudi. Aj, snimaj. Kako igramo... I fudbal igramo sama! Ljudi, neće biti kako vrtimo selo, nego će biti fudbal challenge. Rolandinho. Ovo se zove Rolandinho. Rolandinho. Idemo tamo šut. I... Če Martin se puka? Inače, Blago je mnogo jak u fudbalu. Mnogo jak golman. Za to... Za golman da, ama za dribljane ne. A za golman najjak si. Rolandinho! I? Evo topkata i gol! Se desi nešto čudno. Ljudi, bacite like, subscribe. Da stignemo do 100 Na Blago i gang.
Да, на Благој генг. Да стигнем до 100 субскрайбера. Като кунфу деца. Да. Шалим се. Люди, у кунфу деца е влезал нови мембър. И за них са направили 900 за 900. Как се каже? Как се казваше 99 субскрайбера люди имат. От Стефан го откажа субскрайбера. Ajde, Brana! Blago! Blago, često vraćati nas! Ajde! Op, ajde! Ljudi! Tati! Idemo ništa, idemo jako. Najjači na svet. Najjači na svet golman. Bate kažuva, vestijenta. Kažem ljudi da branem, ne mogu ovako! Ajmo, Blagoj. Ljudi! Vidite kak se brane! Ajde, gledamo prvo topkата да видиме. Ovdje da kaj Blagoj! Brani! Oj, smisla. Ajde, malim. Kari. Ne. Blagoj dinosaurus. Аз съм диносаурус. Тебе? Най-глупи човек. Шалил съм. Ой, бате воре да се бута от золе. Давай, а тай тук мут мини. Аз съм от топко, беше. Evo ga topkата, оригинална топка. Оригинална прав топка, пресна топка. Оберна преди 1 минута топката, сега го купивам пред 20 секунди. Оберна пресна топката, значи... Люди, ебем, писач вида. Гол му даде на Благој генг. На Благој. И там ли са? Люди, завречи шума. То е то. То е то за овој видео, али снимit ćemo. Ако стигне овај клип до 100 лајка, шпионират ćemo неког од них овде што се. Ајде, чао. Може. Ајде, чао. Видимо се. Чао. Чао.